tunlaya mizo te pon kan sheto thil thatak mai supplements e hi a thatna kan sheto a kumsom ni kan ni atanga kan vonina ano panna a hlo tak tak chana chang hian mamo kan nei fek kan von ti mara ti Thlahrang reng ti glow a ti ngau tel theitu kan mamo a ngauna glow na le vun marna supplements khovel puma an product lar puitu khovela milar tam tak te pon ngawle glow na an man ngam khopa him siam tu te heng Thailand Korea le Japan products te kol tu original mai nilaw original dik tak kol tu rindiki cosmetics chinga veng hi lo she ve ngei te u mase amani hanzo tanga apatlom ve original ani lawami ti maya oldon mase za original ani e o number le address a hian va betop ru akal tur tan te po gawra sa buaina omlova dorwa mana choi vela owanga titlom thei te po hian ni tel boka mei chha mai ni lovin mi pa te pon kan mamo anni supplements mai nilaw cosmetics thatak tak po akol nuala niya tuna hian offer om mek hi transgeno premium dor tu te tan esta glutathione thakhat ei top hi a free in dong zel bok dona he aya offer tha hian la siam lo le ngala lowan nei ve ngeiro glow angau idua nakin zela ivunta na thai du chuan phone number a hian call emo whatsapp in va bet top la Instagram lama po rindiki cosmetics ti in a omboke Thlahrang lampang hi kan ngai venin ngai nom kan lo ti tlang ani request hi om ve de reng maya kan enang ma se tun truma hi chuan kan thlur bingang ilo mu ve thinem imit sira che emo muzok angai in shiat bole dai siang te zana imut laya lo en reng tu che ang chi te thil dum hi nya kan soi mihring ruangam ang nei dum tlur mai sang tak te pon ni chin heng hi khovel mun shanga mu chin ni in sap hau chuan shadow person an ti maya andum tlur maya mel vak pon nei lo mi chen khatina Thlahrang a po avar le mel rap tak anga an mu chin ang hi an ni velova an thom no hak ang deuh te pon soi thei chin ang hi an ni velo an dum top mai ani heng shadow people te hi an rap riau maya an che hi an che seka an chet dan vel te hi mihring ruang am ang nei si hi mihring chet dan ang movement ang nen hian a in ang chia lo dewa kum tam tak liam ta jang to a khovel mi shang ten an lo soi to an lo mu thin to an ni a khoilai mo atanga ron bi zuka pille zuk te hi an ching hle a rap takan ni heng thil dum te hi enge an ni ti ero hi soifia thean lo lo khoya tanga ron kal nge an ni ang mitam takinan mua heng hi mihring te mu sual le suang tua na mayami an ni zok le mase khovela ron changkang zela camera te ron chuakin heng shadow person raudum te hi lakfu an ni ta china oilo ungot theyan ni talo shadow person raudum te chu kan enang o an lakfu te chu nang ponilo muve to chin mai theyan ya mizo ngeina an lakfu te po karon tilang tel do na ni baya kan palian dum kan ti mai amel po ka mu thei lawa ma se ole out chuak lawa phuzuk zok lawa ngoi ringa lo entum ro atop thleng enturi ni hoi sen to kem kan enang khovela hian arau engemaw chu a om chiang ani thil danglam le mak dewani awanga oilo ungot theipo ani to lo heng thil dum te hian thilan ti thei ve zek le ngala ghost hunting reng enila thom han nei bangben ti te kalari tlan ri siam thei tharau hi a om chiang ani kongka honga khar thei te po what the actual was that? heta hian kongka hi lo en ula All right, I'm coming in. What the was that? What the hell was that? Oh my god! Oh my god!
Okay. Oh, what the? Bro, that was like a knock. Okay. Khatiang khan mu tur tak om si lawa thom siam ring thei vi thau si o te po ron chua thei ang hi atam maya anma ni tak khan lak fu ero a harani ang atam lo viau mai ghost hunting tam tak en po hian thom hi chu tam takani thin camera a an lak man lo amuna anma ni ngeina an mu an soite hi thil dum mihring ang tak ani tlang puya tuna mi kha camera chona la man lo ma se ka mu ni adum vek ti in an soina sa thina ni hengan mu te hi thom mak tak tak an shiat na muna ani de uzela a shim shimin heng thil dum te hi ilo mu ve to nga yem mihring pian ang tak mai dum tak deuh mai te hi JB po hian a ina hian thil makatong zeu zeu reng maya a kongka te chu ama in hong top topin zana la thom bang chumri te pon akai thaungun ta cabinet le chuar sang sang te chu in hong huau mai hian alo om thina zan kha chu camera in ala kwal ta a thil mu tur hian a in ring man hau lawang enang o More noises. Whoa! Whoa! ilo mu em khatiang khalom ka soi chu atira ka soi kha shadow person te chu ron bi ron en thak ang dewa oman ching ka ti kha tuna pokhan aron ta ka sewa abirule zukani kha awa en ngal fata camera la tu JB hian mase mu tura omle to chuang lau clip dang le a in hnuai basement a thomina kai thau le a azuk endika athil lak fu le hi Hello? Oh, fuck that. No. Hello? No! No! Fuck. Hello? JB Khan at na izia khain lo mu em shadow person ka mai chana a mu ani ber mai ma se engan on no wata a malo kam shing ruang am ang dum tlur mai thalhima monika alo om to chuang lo adota chuan a fapanen basement a thau tho man shele a camera nen an chuk le heta an thil ton hele I'll try to trap it in here this time. That lady said don't be scared, so fuck. You ready? You sure? It's definitely down here. Here we go. Come on. Why want me to go first? Hold on, I'm gonna lock us in. Shit. Okay. Hold on. Take it easy. It's down here. We got it. You smell that? Oh, it smells like shit, bro. There's a bunch of broken glass everywhere. Fuck. Dude, stop, stay by me. It was glass. Don't move. What'd you find? I know. God, you smell it. Did you fart? And it's super cold down here, too. It's winter time. Why are they? Oh, fuck.
Connor, stop. What the fuck? Alright. We're gonna make a run for it. If it traps us, you're dying first. It's gonna just go. Shit. Hold on. Oh, shit, good. Oh, God. What? No. We gotta get the fuck out of here. What are we gonna do? No, stop. Here. You locked us in. I gotta go. You locked us in. No. We make a break. There's nothing there. Stay behind me. Stay right fucking behind me. This is a bad idea. Just chill out. Oh shit, it's still there. Why is it What so- the fuck are we gonna do? What are we gonna I do? don't know. You got your phone? No, I don't. God, fuck. Inlo mu em adin na khaste pa an chhole na tur bullo ka ni si a adal tareng mayani an chhongam silo an pa fa hian he thilmak tak shadow person an ina om hi angam patel tel ni ina lang jb te pa fa an tan renga anunga fa pa tura ashila an din deuh top nu hian shadow person om na hi an va en le chu alo bauta a an ina chengve akil vela an ma ni lo en reng chin tu thahlim dum chu hlawin chak thei ang berin an tlan chhota ni a thla ni to papakhat kan mu mek hian zan thlaya a in hnuai basement atagin thoma hresia maya stepakal chawa chukle ang mai hi ni thina chumri te po ni a anu chuan alo ngai poimo faklo an zo te kalkual vel mai ani aringa ani lo pon ui pon neya anaram te thoma ni aring ti chuan zan khat chule thoma shele ta azo te chu in chungan om si an ui chu in hnuai lama a oma ma se a om da na dik vak lo thomri chuan ati buai ve deuh ni in alang anupui hena proof ata na thom chu in hnuai atang nge ya ron ri ani ti video a cover anupui entir adu thu he video alak don hian a soya ma se video an la chanta a kanu hne na ka fia nan kan lange ati a alak chu enang o arin ang aladon lo thom lalovin engemo alafu don. Anyways, I'm here because I'm videotaping because I keep hearing some crazy from my basement, like pounding, stuff being moved. You hear it? So anyways, I'm just going, you hear it sounded like someone walking up down the steps. But anyways, I'm going down and I've decided to videotape it to have proof for my wife. She doesn't believe me. All right, here we go. Hello? I know I hear you down here. I know I heard you. Holy, oh my, dude. I just saw, holy, man. Holy, dude, I swear to gosh. Inlo mu em achiang sin aron dak le zokani kha alaw le ma se alama khan tlan thazelin thildumero khachu alo bawa thildum nguk mai kha khalai te kha en le lokang Videotape it to have proof for my wife. She doesn't believe me. All right, here we go. Hello? I know I hear you down here. I know I heard you. Holy, oh my, dude. I just saw, holy, man. Holy, dude, I swear to gosh. an in hian son pha hiala ma se aron update le he hi tharuk nu ni in enge mo chuan ala zui sham ni inalang thilom dan chu en lokila. This is our new house. I moved, and tonight, by just stuff is happening. My dog is acting nuts, and well, anyways, battery's low. Of course, I just freaking put this thing on the charger. Battery's at 15%. But anyways, just having weird stuff happening. Dog flipping out. And since we've been moving here, that the whole house kind of just has been getting crazy. I remodeled kitchen, did everything. Oh my gosh! Oh my gosh! Dude! An in harapo
ala zui zel ni in alang enghi ngai dan le Raul Arguello hi security guard ni in Argentina Stadium enkol tu ani zan in hian a duty changa thil mak tak takaton thin chu camera alak fu tu min record me kani akan enang thom chu na sat takani a hwai sen khop mai akal zela kong kalo in khong ri te po kha a honga a chhunga tilanga tuma an lo om lo ma se hetia video vela alak kwal lai hian thahlim alafu a achak ema afia lawa shadow person chu ani thei mai ngem le lo enang o me crea la gente porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, qué sé yo, y podrido, la concha de la lora. Digo, en linterna, no sé para qué mierda la traje. Dios. Puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. hetia hwai sen takalu hian tu man om lo thu soin ala kwal vela ma se enge mo ala fu kha he hi lo mu em a video pa nga ya chuan achak ema ma se hetia slow motion a en chuan thadum chu ani nge yani directly akazen no pangte i lai te hian biak in hlui an fangdona kumsang khat saria chhovel da itowa sakto khani in direct hi no pangte ani lain he biak ina hian alo in khom ve to thina atet lai atang to he biak in hidik lo riawin alo hriat to thin thua soya hetia an fan ve lai thil thleng hi enang le It's right down the road from my house. I have permission to be here. It's church. I had some spooky things going here when I was a little kid. I've had strange feelings here when I was avan chiang le em aron dak le korani hi chiang takani hei hi derekana soidan chuan a hun lai hian an hmumi alawa a hnuwa video an enlet le in an hmuchi ani in a soi an kal zela derek le akazen te hi kongka biak in khom na berlu na bula an kala an thil mu le hi irap viau karing Hey po hi ahun lai hian an hu chuang lo shadow people te hian he biak in hlui hi an ta nei iria wa ang heta kalte an om lai hian khoi lai muwa an lo oma an lo en ve reng ni in alang hei hi Reddit user board guy ti ina arun post ani a he video a hian hospital a video ala lai ani a an security guard hian zan around changa thilmak tak taka mu thin wang ani a board guy hi en ve engemo alak fu takin tia en kwal ve turin alo ti a he hi a mu chu ani lo mu em amuangin kan enang kong kalama tanga thahlim mishing ang tak shadow person ron dak lai in mu ang so mishing pa ngai chu ani theilo shim shim Sabia El hi Netherlands ami YouTuber ani a apartment thara in sonin thil mak tak takatong ta thina mak atangin rap om lama akal tran a video alaka po hian allo zia langa kan en lokang What the fuck is that? Oh my god.
kha sabe hi aron en ni inalang dum vek mai ani a awarap du don em ghost hunter Chris Beard po hi trum khat chu kebina ama china oma kebin sang ani a akota lain hei hi alafu a akal phei fwa mai. You guys hear that? Is somebody up at the house right now? Hetia pau sa zoom hian chiang viawani akal phei zok khani a thomri fai fukri auri chongri angdeu te po a shetnem ma Chris hian ram ina kongka kikri le kongka khari te penri po a shengun mase atak khan lak fu hi anei khata hei hi alak fu ve bera ama ponanga ya hemi tumpo hian a hun lai hi chuan hulauna in ama a omna kebin pona a om lain kebin chunga thildum kal hi ala fu ta ni a kebina hian thoma sha da wanga camera ava focus ani renga ina son oman omami ti pa ala ni a he thila ron lan nu bo hian thom ala tam hemi nu lok hian ama a thing do a hian kepenri a shele chu in lampan hian atlan let le a he mihring ni om tak thildum hi ava mule to chuang lawani. Is somebody up at the house right now? Ole mizo ghost hunter se na te u naw hi an nui za thak te lawang hian an lar phiana abikin se na hi atong kam te hi alom om riau maya ghost hunting en laya nui na om thin hi dang dai ve riau anni pani hi an lar na ber chu an ouija board man kha ni ina langa an ouija board man kha an lar puya khata an video te khai anila oila wa har khopang thilmak takan tong thin ani mase tun tuma chuan ouija board kan endon lova shadow person an lo lafu tlat maya hei hi kan endon ani ama sa in senan atong kam nge ya athil mu adum mani thu asoina hi en lokela man jana ka mu dan te kan soi ani chu ka mu dan ka chuan adum ti ba khan ka mu lawa a mel eng mel punge mel an ni lo po ko se lawa ka mu dan top ani chu chu tingna po khana dum em kan ti na chan chu man jana ka mu nen khain ang takin kan ti thilania chuan thlam sha ngan ti a hian an lut heilova tukver changin camera anda topa chuta chuan heng hi an la fu ta ni an mani phei chuan an mulo ni ina langan tongka ma tang hian an video te hi live ani thina wangin du angin a fia awak thin lo fei na zon vel hi lo en reng don nia parda alo dak te an ti a then hian ti tak tak nge fiam thu mai mai nge en le lokang parda alo dak te an ti a then hian chuan heta parda var le a grey deuh hemi hi a in kara hian aron keu le dona chu tak chu kan en le lokang a chiang viau ni chuan adota chuan helai in rama in sang ve tak kal boxia hian an lut theilova ma se a hnuai atangin camera in senan ala a chuta chuan shadow person chu chiang takin ron langa kan en le ang hei ti hian tukuver hi a hnuai atangin a chhuna aron lang don chiang takin lo en rule kha chiang takani heng thil dum te hi enge anni angle khoya tanga ron kal nge anni andum tupa anlan dana chuan thom siam an hne so a mi tina lem lovin mi ti hlawero an thiam hle ni inalang an bo thei boka arap tok leka inlan zuka handa zuk te po khanwa man tiryaw inalanga thilpo an ti thei ve viawani an thom siam rin thei dan atang khan engei ngai ve dan ram sang sangami te soidan ain anga an mu thin hi ain anga
an hmu dan te thlengin enge ani ta kang mihring suang to na ngot chu ani lo tia chiang ta shadow person hi khangi en atang khan ilo mu ve to mi alem chuan shadow person te hi enge ingai dan ilo soi ve don nia